Sanibona ney'ngane zakwethu, ake nginibingelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili Radio Inkezo. Mina ngikazi kwethu-ke ngiveze ukuthi ungakho malobathi la sibona amagumede. Ngizophinde ngicela ukuthi uma kuthi usemusha uwenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Bese kuthi okunye ngana wethu ungilandele ku-Facebook @Radio Inkezo ZA. Ngane zakwethu-ke inhlangano kwa-IEC lapha nichicisa kabanzi nesithombe esitrendayo ey'nkundleni zokuxhumana esifaka umculo okholo ubetusile Mcingo ukuthi-ke akayona ingxenye okanye ilunga lale nhlangano. Inhlangano-ke yangamela ukhethe i-IEC ithi umculi uwokholo ubetusile Mcingo akayena umsebenzi wayo. Lokhu kuza ngemuva kwesithombe esifakile umculo ku-Facebook efake kubuya ngathi-ke ukwabasebenzi bale nhlangano. Njengoba uzibone lapha nesithombeni-ke ukuthi ubetusile befaka ibhibhi yakwa-IEC officially ekhombisa laphana ukuthi uyingxenye okanye umsebenzi wale nhlangano. Inhlangano-ke i-IEC besicacisa kabanzi ukuthi-ke ubetusile Mcinga akayona ilunga umsebenzi wale nhlangano kuyi-IEC. Laphana-ke ubezishuthela nje isithombe ngokuthanda le nhlangano lena okanye ukusebenza kule nhlangano. Ngala kwethu-ke sinjalo izindaba ezicaciswe lapha ne-IEC. Asazi ukuthi mhlambe luthini lwakho uvo ngalolu daba lolu. Ke sihlangana lapha na-comment section ungitshele ukuthi wena mhlawumbe luthini lwakho uvo ngalolu daba. From ila sibona amagumede sengiphuma nje ney'ngane zakwethu-ke, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi kwividiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Kwakho ukusubscribe nibe nosuku lomnandi. Ngithanda kakhulu.